أمة الدين أكمل كبوت يا رب. baru mata nasun kam ne mo ifi foli fu nasun kam na brand nasun ko ngi tete Pura kalau makan sekarang? Oh, berban nanya deh. Hah? Nanya deh. Kamu mau di binesu teo kan? Binesu apa kamu binesu? Hah? binen sangara garu ma ga baga dami namanya nan Ini namanya anak. dami hide na beto ko namanya nan ma to Isi gua kapan ada kerja kan? Sudah kan kerja celah wajib itu juga. agar da kana foli ndi jurun ka bumai war go ne turun sofa ya sa tura neti Insyaallah kalau kamu kalau sih kamu sejak. ana ko ko ya kono la kanne ni na ko Eh harga mereka kan ya? Ah, Alhamdulillah. Bas, doa saya belum kota senui. Wata kandat. Bismillahirrahmanirrahim. Wata kandat. Salat kerja bi salati. Ibadah Rabbi yero mudat yero waktu Rabbi gaise salat ke ittikhad salat. salata mala ni jalun jurtu sin Umi tak jamu kau ni ganjil. ni imamata sifite Eh, imamata kana daruri atte garte mi salata khay salatu qabda ta harate ronda Yo, salat ni khay Umi kada sitta un qabus inje sheikh ni semua ada salata wandi jala hinjur insyaallah. salata wandi jala ni ata na hinjurtu sinje Harga kana naida. Hmm? Harga kana naida. Suruh aku bicara. Inde zin. Akan tak tahu ni, akan tak tahu lah. Amma doa segolemi. Akan tak tahu, amma akan tini. Terus tadi si medik kola. jiko kama difne la la me Ejo ko ni no chawan kab to kami Ibu coba tanya sih, mana coba tanya. Doa tu nama si Korea ni si sekarang dia kamu kisah. Wai. da hana bas dai be ku samma tara na Doa me tu kau itu kursi timan hai. Kamu sah di bar. Hai siri ada bar, ada kau ni bar. Wih ni jira aku bar. Kamu nak kalau kamu sudah sah? jiko ko ke baraka kana mati Abu. kabbarati sidani ni kabbarati situ tensa wala wal kesa skate sa Ni dah me. eh tani bar ummat da ko mata musiba ni da demu ta ko to akan no khafat Aku jira mau tu dina, aku nak aku orang, aku mau aku mau Arab dina kasih bus. mata dinan ga ta ko kade Mau tu dina. Mewah jimat, mewah jadi kau. Lagi je doa tanah float ni. Tengok kan yo, anak kerja tu isi, kat tu jadi tu isi. Sekarang dia mesti. Amat silakan. Harga kana naida. Harga isi lu kubujura. Imam tanah si lu berapa? Naida kana walitter. Mana ni sih? Nak tahu ni? Mana tu jadi? atkata be no mal ni be hasib to cha sheikh ni Nara awar. Sira Rami. InsyaAllah. wala ni chaben sa wala no Kesahan je. Kesahan. Bende. Dah bunuh mana? ko ti de laga ge Hidda sakan out hidam hidda kucho hidame. Oi. Hidda se niye che hidam hidame korte. Hidda si jawab hala pakatan. Asla biki hidam hala pakatan. amma me kita kana mal ko na fona ze Hidda kana wal zeyta wan zeyta ko jira. Hidda se dawa se sinasi fida. Sanina kasi shokum tagalgala. farida Galgala kisi salate kisi dekhi sudiya musan. Akhirnya gira gote fi hidda kana kabana jira me waqti kabana. Akasati shukumtan dibra tahu. imma doar kana ni ko na inshallah isma doa ta na Dawan ta te wata kayadin sa. doan ta te ma wo ya jabana te mana wo e guma na tibe rufe ta sharaf te mas Awar bisa lagi siapa berubah. Wata kayadin berita jika. Kena kecil sekarang lah masih kerja. Ya Allah. suta ka sai ci sila Mata kaya nak kaya kisah lupa kaya. sai sheikh Wai ya ada. Tapi siapa kisah bah? Wata kata tu dah sih boleh tinjau. Amin. InsyaAllah wata kayadin. Bismillah. Tiga Rabbi kau benar jangan berikut tu. Wata kayadin ni. InsyaAllah dawa dua kau nak kerja ni sebab nasi jira. Nasi jira dawa boleh tu nasi kau. Wata kata tu sirin terberong kutu berikut wata kale. tak qur'ana fi salatu ni da Wah, habis salat berong kutu berikut salat ke salat tertiba. Ni amma yero tu yero ba kabbar ete subida sin indisin Insyaallah. subida kai salati. Insyaallah. Yero tan garan ni meka tuga subi tan kakade istamale. Ni salata yero tan kakade isin subiyati. Yero subi sanis yero ishaitis gize salati mo duai tan gorat. Ado kursi ye khana karat. والله دين قرات ما هذا كرسي رانا خلاص
Wani sajjaalaan jirtu Wani quraanaan. caalaan jirtu amma dawaasii godhee jira dawaan ta'e inshaallah waan Dawaa hafe beektee waan itti hafe filataa. waan itti hafe isaatti deebiitiin galgala boruu si hubadha ابشر ان شاء الله. inshaallah rabbi isaa bilisu obsi immoo obsaanii keessaa baanii اي uummanni kun garuu isaan akka laala kun si jeesu yaan isaan اي isaanuma jeesu deemu fakkaatti biyya akka tarku kan namni namni gisee si hidhee akkana si godhe akkon ajjeecha malee beekadhu waan biraatii miti Kun ajjechumaa raawuyyaa. ajjeechumaa roo isaa lubbuu ta'e jedhamsi roo yaa raawwa harka kun amma jiruus hin jiru qaama kan hunda waan akka qaama kun gisee akka waa jiru hin jiru ونيس نركب هذا. qaama kun ulee isaanii kana ulee harka kanoo فولا كان عندنا بالبلا من ذي. fuula kana maal kas godhan بالبلا بيرم بيوان. kutula maal بيوان. aboo uummata diin akka marka buute yaa Baru mata naasuu hin qabne moo ifiifuu waliifuu naasuu hin qaban nama biraan naasuu godhan jettee teetti. fuula kana maal kas godhan أوه قربان نياده. نياده. aboo uummanni bineensu ta'e yookaan bineensu haa qabu sun Bineensa garaagarummaa hin qaban namni nama nyaannaan. namni nama nyaannaa Nama hidhee nama tokko namni nama nyaannaan maaltu hafe. isi waa qaama kana lagarree kan gubbaa kana biyya jalaa waa jiru jiru bar Agarraa kanuma fuullee hundi jiruun qabu mee waan goone turuun sofa keessaa ture inneeti. inshaallah garuu